dobrodošli u naš novi video. Danas ću vam pokazati moju novu skrab lopticu, a danas ćemo i saznati, a otkud mi ova nova maca. Mi smo prije mjesec dana išli iz grada Ključa i bila je ta maca na hladnoći i mi smo je pokupili. I kako je ona bila na hladnoći, ja sam zaplakala. Mama, tata, možete mi pokupiti tu macu da je odvezemo kući? I moja mama rekla da možemo i tako moja maca došla moja kući i sad smo je udomili i sad ona spava ovdje. Kako se zove? Ona se zove Keti. Ja je jako mazim i volim i pazim, a često možda malo iziđe pred vratima pa gleda kad se otvorena vrata, ali nikako da ne pobjega. A jedan je mačak naš umro, zvao se Miki, a moja se maca jako voli igrati sa škrab lopticom. I jako pozdrav za Filipa i Zagu, ako možda i jesu tu, ako su živi, a moja maca se zove Keti, po mom Miki, po mojem macu Stari. Moj se mačak Stari zvao Miki, pa smo mi tako nazvali našu maču Keti, zato što nam je kao to bilo ljepše ime i onda tako mi smo nju nazvali tako. I sad ćemo vam pokazati moju škrab lopticu, a mi smo našeg mačka zakopali za naše kuće, a da ne pričamo sad o tome, možda će vas malo rasplakati, ali nećemo o tome sad pričati. To ćemo tek na kraju videa pokazati nešto što niste očekivali. Ispričat ćemo vam tu priču. Izvoli, predstavi škrab lopticu kao i Ovo je ono. škrab loptica i danas ćemo je otvarati na 3. Čekaj, da pokažem. Na 3, 2, 1, 0! Izvoli. Znači, sad ćemo pokazati, samo da je otvorim, nekako se dečko malo otvore. Znači, zdravo Filip i Zaga, jako vas pozdravljam, jako ne znam gdje ste, možda ste negdje, ali pozdravljam vas. Ja sam iz Bosne i možete malo vas doći ovdje, ja vas jako volim i gledam. I sad ću vam pokazati Filip i Zaga škrab lopticu. Gdje pokaži tu sličicu ovamo što si pokazala, tu prvu sličicu. Ovo je neki stiker. Čekaj, okreni ovamo, sačuvaj malo. Ovo je neki stiker. Dobro, idemo dalje. Vidite sa Filipom i Zagom jabuka. Ako niste znali, ovo je škrab loptica zelena, za voće i povrće, vidite? Dobro, idemo dalje. Dobili smo znači ovaj stiker što se može zalijepiti. Evo sad ću ga ja zalijepiti na ovdje je on bio, da se ne bi negdje zalijepio. Što moja majka ne da negdje lijepim. Idemo dalje. A možda ću ga i zalijepiti na svoj telefon. I vidite, ovo je pernica. Druga strana. Znači, imaš tu Filip i Zaga kako jedu voće i povrće, a ovo je malo slatkiša, to je filetonio, a ovo je nezdrava hrana, kruh suhi, a ovo je zdrava hrana, jaje. Sa druge strane. A ovdje je sokić jedan, limonada, a ovdje je njihov logo. Da je malo umir to da mogu. Hvala, idemo dalje. Znači ima tu Filip i Zaga kao neka jabuka, kao na ovom stikeru, vidite. Vidite, tu piše i Filip i Zaga i kipa. To je zapravo pernica, jel? Da, ovo je zapravo pernica, vidite.
Dobro. To ćemo ostaviti. Ovo su male bojice. Vidite? Sad ću vam pokazati. Vidite? Vidite? To su sve male bojice. A na bojicama je logo Filip iz Ada. Možemo i to vidjeti. Umiri ruku. Dobro, hvala. Idemo dalje. Nećemo to sve raditi ovdje. Malo na brzake. Mislim na brzinu. Kako ne zna šta je na brzake. Idemo dalje, ne moraš odmah vraćati. Mi ćemo to kao onako brzo vratiti. Tako, još samo zeleno. Tako. Da vratimo ovako bojice. Sad ću staviti ovdje bojice. Iza logo isto Filip iz Aga. Dobro. Hvala. Idemo. I ovdje isto Filip iz Aga. Dobro, idemo dalje. Vidite, ovo je kao onaj koji ste dobili. Brošura. Imate tu. Pošto ima puno stvari sa druge strane i sa isto druge strane, vidite. Imate znači... razne poruke fine. Da, imate tu, to ću vam kasnije pokazati. Imate tu, ja sam dobila ta i taj dva. Dobro, idemo dalje, nemamo puno vremena. Nećemo baš tako dugo snimati, pošto ću vam sve pokazati. Što nam je još došlo? Blokić. Blokić. Blokić za crtanje. Dobro. Odlično, odlično. Odlično, idemo dalje. Šta nam je još došlo? I olovka. Je li tako? Ovo je olovka. Olovka, da vidimo još olovku. Vidite, ovo je čep. Dobro. Vidite. Wow! Imate ovako da radite. Ovako. Wow, odlično. I možete crtati sa zelenom bojom ovako kao što ću ja sad crtati. Vidite. Imate tu, znači napišete to ćemo kasnije nastaviti. Hvala. Da nemamo sad vremena, pa ćemo to kasnije nastaviti. I da pozdravimo drugare, mašemo. Sve drugari. I imamo ova dva citata. Aha, da vidimo što piše na jednom. Na drugom. Umiri ruku. Ponovo, ne ispalo ti je. Izvinite. Djeca su smisao života, dobro. I drugi. Da vidimo drugi. Budimo uvijek nasmijani, dobro. Hvala Merijem što si nam predstavila. Škrab, škrab, lopticu. Zdrava ekipa! Vidimo